waka waka som Yaskizaki. Go to. Nogenlunde ligner det, bare med din stemme i stedet for. Oh my god, oh my god. That thing doesn't want us to escape. Exit. Fix it. Fix it. Vi skal finde en stige. Stilende. Alright. Oh my god. No, by the way, jeg tror nok den kommer lige herover. Rundt om hjørnet. Anyways, my bad. Nej. Faktisk, jeg tror, det er gemme energi til at løbe fra monsteret, måske. Ja, flytter du for fanden din... 1 kilometer square meter. Nu har jeg fandme nøglen igen, gang. Oh my god. Idiot. Bro, serious. Altså,